Kardom, Piniada Birtalong Penili Samira Singh Jayanti Therapy, non Birtang Tonpen Arjukta. Jokihala Nilip Lems Secretary Arpu Nonamad Majoga Panta, Madua Panta, Kipekpon Pamia Villa. Tongsikot Pen Nonamad Pan, Dilip Singh Narpansi Secretary Arpu Kipekpon Berta, Perangke Pitorteron Pen Bertang Pale. Piothialong Corona Kiso Ki Umplopapor Huchit Jokihala Nilip Slams along, Kongchunbang Arpualam Pen Ringrang Chusido Bomla, Bonta, Non Malom Radatum Kichopan Kadurit Hektiklo. Lem Sasai Hemlong Secretary Abite, Lem Salong Sangwan Long Lipojok, Tongsikot Pen Nonamadapan, Dilip Singh Narpansi Arpu Pekpon Lupusi Nilip Lem Samai Fu Balwan Bakpen Pachinipon. Lapen, COVID Protocol Jongsi Avelo Plote, Nilip Lem Secretary Arpopan Election Selection Padopon Bekti Puta, Lem Samai Fu Pen Pachinipon too. Executive Committee and ito mako extension and law and that pen sang bank lifting apollo mansin ito sang ke jasa nilipta pheka por pen sang wan nang ji po masi ito hala secretary hoi pen galite sang wan nongli dak ni tum executive pen kerai lo chairman hansi ka to kawyang horpilo bonta hadake chairman hoke sang release longle la pen committee sa sang release longle temporary stambe secretary abete sang ponongli masi ni tum hadak proceeding ka do chingwai si chairman chingwai si ma temporary secretary ni fan order pe do order ta lehenlo order lehenlo ni tum la non secretary temporary fan la ke jitia covid protocol atam julu te circular na le te botha ni tum selection tame election tame la ke secretary ka li mane chakelelo mane buddhist and hadak executive ako meeting du thupo release order and ni FCI la pen so luwang si bukajan pinai bukajan bank arrive release pu alu ani break up kurini atheke episode to mafan la pen lemsa long do stand thakni la so order long si ni tum ron ponong ji la se ke der nai ta ni tum non ke bang ji budbar ani pen ke uthot ni lip tum arat phan sang ki pi poin tum si kon lo la si ni li molbani order ban ko la pen budbar ni bang ni tum episode mo kha phan sang ko thai po la pen hok lo ni tum ning duk lo itum ka chi bhong ke ba ka duk alam char sa ke lemsa long lo bon ta ki duk dat ke sung da tum ke an bang ke athika por long na koi posi la tum ke ron pon tong the ke da posi ni dia chang lo la kon an li bor ipon lo do des tang sepen ni liberat kai san da thak sang ke long we pani bor ipon lo la pen additional sang nang le elo la pen kada sang da 50% nang le lo la pen 50% nang le ji le la nang le da kada sang da continue long pon po la pen non agos permanta sang nang le tang dalo bon ta ni tum forwarding wan welang la tar ni tum kilong continue long pon bom po la si ni liberat phan chuning ri lo na tum ka do ko chpan ning ding thil thora non la thika por sang ke long pen na tum ko chudeng ni phani chuning ri la বর্তমান তো মানে তেনেকে আমি টেম্পোরারি হিসাবে দিলীপ সিং নারক মানে বর্তমান এটা এই কোভিড প্রটোকলৰ কাৰণে আমি মানে নতুনকে ইলেকশন হ'ব লাগিছিল এই বছৰ কিন্তু আমি এই পেণ্ডেমিক কোভিড পেণ্ডেমিক হোৱাৰ কাৰণে আমি ইলেকশন কৰিবলৈ আমাক অফিচৰ পৰা তেনেকৈ অৰ্ডাৰ দিয়া নহ'ল সেইকাৰণে আমি টেম্পোৰাৰি হিচাপে তেখেতক সেক্ৰেটাৰী হিচাপে মানে বৰ্তমান ৰাইজৰ চাউল এইবিলাক দিয়া মেলাৰ কাৰণে আমি মানে চৰকাৰৰ পৰা আনিবৰ কাৰণে মানে আমি তেখেতক মানে এপইণ্ট কৰা হৈছিল অফিচৰ পৰা এইটো দিলীপ সিংৰ কাৰণে টেম্পোৰাৰি কাৰণে বৰ্তমান সম্পাদক হিচাপে দিছিলে ন হয় আৰু কেতিয়া দিছিলে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো তেখেতৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো কোন তাৰিখে আছিলে হ'লেও অফিচৰ পৰা দিছিলে নেকি এইটো এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো হয় অফিচৰ পৰা দিছিলে pen secretary alam the bangke chethanam lo leponte non kedam tang kaching wai bangke ni tum secretary amuk phanjong ponang polam ni tum committee penching wai ponong le la pen nili tum kaching wai ponong we kala bangke lalo nomor si bangke resignation la letter bang office pale nang po la pen sang immediate ke wanja phan arpu nili tum la chairman phan balwan bek phan se hala sahut arpu pekpon la pena ko alang tum labangso ke claim da mahut suhi elong long ni dim ke en sang ke wan je phutak pu suhi ke en pena posi alang tum pini secretary po alam chiklon tro phan pusi alang le order che wan de lo solam the phutak pini klarda pe ni tum chingwai thulo la sila solam the bangke nona bangke chingwai pon uni pusini tum che parai pon de lo la sila ke bang jilang arni ni tum che pethek tu ko la sosi klarda pe na ko ni tum chingwai pon ji Omar Fansi Secretary pinang ni ma laki committee la pen rata ni hang la sini tum chingwai ponji la sila sologot ke rata tum tapulo athik pet pen la pen ahok pet pen tum ingwai pon ra
abang pujong ponon la sona kacing wai pen bang sin tum ciperai nang ji ke nang tum la rolening ti la ke kong chun mangar pu chek tolol bang so adular ke non mat kang wai pon ke Dilip Singh na Dilip Singh na se office pen temporary phan la Dilip Singh nar phan se ke jong pon ke jong pon cita kwan phan la so bang no bang la to post do ha post do ko na se no bang ke la so bang ke stockist mi ko la so thak sing wai mane non Dilip Singh nar phan bang temporary temporary ba chiklo yon trok dai landa welo la lana wela la so do ta prampo kalang ma la so opta mo seta non mat pini ama emergency ke Dilip Singh nar phan se pek lo la bang so ki pek la ko stom bote alai a member che lana la ta West Karbi Anglong Chinthong MEC constituency ke palu Rongjang Phong along kidu Chinthong lem se hin pen Bhomkurani ration card kirona sai kidenge beta pherang ki jasoning hi pen betang pale ration card kirona sai long local MEC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Prodip Rongpi aluhi sarpo man pen chitong donsi alangli reading pen ration card ron pondo anparta kachitong dunara da tumaphan sorkar hin pen kapathik pon ration card arona teng pen si ration card long jiputa mailong jai Chinthong lem se hin pen kadu kawi Faruk Rehinira inkora nirke ration card ron pontang luputa Chinthong lem sa pongchun bang darsing hansi pen kachitong dunarar phan than pachini pon ration card kirona mailong Chinthong Mondol Committee ameku Joy Singh Bongrung Kongchun bang Rasing Ingti Chinthong VDC chairman Khorsing Senar lapen tebong terayara tum chitong dun pen ration card kirona sai misen pen pachun pon nona ke biare song card ta kelong le tu bang an tu po lapan jitu APL jitu sakurial ke do to bang ke ration card bang ke surrender nai mune ako puthot joma thua dei kali lipun de morning siba ko pede pen inquiry pen jongsi dhorapuri lok report alem ka solai to bang ta sung to ka hala kilometer bang ta rakme mi la se mane bang kubang pijong si sakuri klem ko ta card pen la son se sang pe de tu andun bob lipun te alang le tu prabdin ka joma da sikini la pini da puthot la so akimi ason se mandar la so ration card kiron cheng pon lo la sikini le lang tu man ta long aji non malam so por phan betang mung ton pasna Archak Coaching Institute, Difu Karbi Anglong. For students preparing for AEET, JEE, CEE, TET and other competitive exams. Archak Coaching Institute offer courses of 45 days crash course for medical entrance exam, 90 days crash course for medical entrance exam, 45 days crash course for engineering entrance exam, 90 days crash course for engineering entrance exam, and 4-month course for TET exam. Also our facilities, air-conditioned classroom, smart class, sufficient and highly recommended study materials, free t-shirt and student bag. Hurry at a hometown. For more information, call 700-2781425/700-2283-004 or call 700-2322482. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Choral hoy pokchokor jinjin ta nangna igar koi bong manai wangsarak thane pokchokor ong Pipono bong Pipolote igar koi ni pokchokor elo timen men do nang nam bidam thani chichakon elo Ajo porto loke bong Pharmacy jingkira po bunan ke dam lang no hi ki long bang puji minni Pokchokor dawai nang pidun tha Lada ketok 24/7 open pu Jiro anteng puluman Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahenlo Alon Medical Store Icheng si Karbiang Bongpen Kang Pucheng Pharmacy Labangso Pharmacy reke 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long poniji lapen kelong le adawai nang li order pikang lote prapjin pen long poniji
Lati Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along Nangritum Tame Khumrig non. Anso se kachini Japan aber kipia number along Khumrig Tame. Dihinamo pudot berta lamang thulo. State BJP pen along Tina Mandal Committee along ta Mai Padonang Ji Pukapin Khadateng pen Bhomkuruani West Karbi Anglong District Kadukabi Constituency Sirkep along pen number 3 Chintang Constituency along Kiching C Mandal Committee amai Rongjang Phong BJP asai hemlong Kepedu Pona Berta Pherangke Jasoning Hipen Bertang Pale Chinthong Mandal Committee ay hinpen Kapatirupi Ponamai Joy Singh Bongrum pen Chari Ponsi Kiching C BJP alama Ingthor Ponlo Apithu Milur ke kaipen Kalitang Syama Prasad Mukherjee lapen Kalitang Dindayal Upadhyaya Atumapan Kachikimo Padopon Mailong Aluhi Sarpomate EM Prodip Rongpi West Karbi Anglong BJP amai Pura Dip Ronghang Chinthong Prabhari in charge Jiten Puma Mandal Committee Akongchun Bang Rasingingti VDC Chairman Khorsing Senar Anparta Polling Station in Koiraki Thomamai Photum Chitongdun Labang so amai long arsik krungpen BJP asong ansusi kiklem kidam mati rada tumapan kipi ponasai pleng luma mati kwansi kiklem pon tunang jialam hei hui West Karbi Anglong District BJP amai Pura Dip Ronghang hinpen than pachini po le tum thurta khilang pet district alam mondol alam ar jupa ni tum asom tin aparata ki pachundri ani tum Pinyada berta kila pansekang ton paigla 2 mi thagmi korwang thu